oh ma sain social media mi ina until post komena in soi chiat le ngai dan soi ko nga te kanin ki siak na saboka ka ngai dan ka ron soi ve phong phong don ni min lo ho phot ro ka video te atlona min lo en sak ve theu turin ka som chewa khongai takin like comment share le subscribe kha min lo ti sak ve ram turin ka ron som bok chewa ni in khongai na tak meu ka ron di la ni ole hai voina rot felanu in Assam rifle hau chhuak san ram chunga thingki chungchanga thilpai mo tlema ron posa azwal pui kan ron lor dona tuna lo chiar kan mok meila CESJ chu Chief Minister Chairman na hnuaya Advisory Committee on Assam Rifle Land Handover to the Government of Mizoram Advisory Committee invites zinga pakhata min ron ruat ve a min ruat chan hi CM in mi tu te emo CM hena AR chhuasan ram man tang kai dan tur thlen tu te hena CESJ po hian laldenga center sakdu lo na lekha ron the lut ve se tia alo cha anga thlen kan ni wang nge kum sang ni som ni palia Assam Rifle ram lua hwa thing zir chen na kan nei wanga min ruat ti kan hrelo Advisory Committee min ruat na ngai poimo in meeting voili om towa kan kal kim veka first meeting a atira kan din na AR chhuasan rama thingphun bel tur bak chu engma lut lo se aizol khapui tot taka mi hring cheng te tan boruak thiang hlim petu thing hun hi no pangte bera tanga kumlama upa te thlenga inti thoven na mun ola zuani se tin CM hena kan thlena kha voin thlenga kan din na ala ni rengani hetiang hi kan din na ni lain advisory meeting thuthuk na siam dana CESJI wa tel thrin te kan ngai athatalwa advisory committee a invites anga kan tel zel chuan sarkarin AR chhuasan ram adu anga aman remti puitu atan chau kan tel ve ni in kan in hria building le thil dang sak bel remti puitu a tel ve hi kan du lawa kan hlotling emo tling lawemo thang thar chuan lo la om zel tur te tana mun ol hau tu le him tum tu ni hi kan du zok ani October ni som paruk sang ni som ni panga advisory committee meeting a convention center sakchung chang remti le tilau ban pharkha dik kan tilawa advisory committee atel hi atam ber chu sarkar mi le sa an nia sarkar du dan kala phar tur an ni lawa wangin ban phara thuthuk na siam kha ro rel na dika kan ngai lawani nia he thila hian committee tel ve turin ruat felanu te hi an ruat ve ti soi thom oma kha hai adikani aron chiang maya ma se yama bokina soya an du dan le kha sarkar du dan khain an lo wang khan an ban le thu po soi bokani committee tel renga i committee ro rel dau dal ni lovin committee an tel lai an ro rel du lo wanga kha mi dau dal tura committee tang po banga dau dal an ni thingki hi atha thalove ka tingor ngor ani lawa ka ngai dan tlem karon seidona Mizoram aizolin timeng mo ma ason don chuan thingki le kongti zau ta chu ngai meu mai ma se ruat felanu ta panan soi thau kha thing zong ki lo tur kan tilawa ma se atul lo chin le heng upato chin hi chu ki lo thai ni se kan ti ani atia chuan IG post pakhata comment ka hmuwa chuan khutilai kong khu azau lai berpol ania sarkar hen parking hi nei tha se vana pa hol son tumani boka an son thai chuan kan Mizoram kan aizol chhunga kong zau lai berpol ani don thawa ti vel kha soyom tani kha chu vana pa hol son te po ani le ni lo an ni don chen le chen lo te kan la khelawa soi thui vak thai ani lo tabok ta chuan comment dang le chuan kha committee a an som lu ve te kha an mani demand lo nei to sa an thil tum to sa pom tura in nor lui tum nang om khan an soya khang po avan niem kan hrelawa alo ni tak tak ani chuan committee din chan ani lo committee chu enge din chan kan ti chuan du dan soi khoma atam zok ngai dan lak mai tur khania committee phunga chuan ani tlang tuita hetia kong zau na thing ki te po adu aya du lo an lo tamani chuan kha ki lo mai tur ani timayang mo committee kal manga chuan tin AR chu asan ram chunga thing te khu chu gawa high court tin khoi lo turin ron te tu na chon khoi chun zom ani lawa i nakin zela enge ani don kan thelawa hun local zel poni se ki lo thai chon ki lo chu tha ma se enge Mizoram timayang aizolina ma son don chuan thing kha ki ve thawa ngai ni
thính kỹ chu dil na thelu the ania dil nan thelua phalna a chhuam meu chuan an kit thei thina ni maya arem tilo pawh an lo do dal pawh thil awm tho ania chuan tam takin CESJ hmalakna kan soisela man wanga ron do dal tile chuti khati hi kan oma ani na taka chuan an pawl din chan hi an pawl hming te pawh hian ngei toila heng lam hum hal tura dingan nia ron che chhuak mi lo ta se an ti turan tilo ani mo JB post te pawh khuan heng ran tele uivel te hi mina an ti du da tele an man tal turan man te hi ron chan chhuak mi lo ta se pawl ding ve top ti tur tilo an ni khatiang deuh khan in en sak zelila ba se hei thính kỹ du lo tia pawh a zawng zawng a angai chu omani mo thính kỹ ngai en tian an thing thlang a pawh lo nei min lo an nei a lo an nei don chuan thính kỹ nge angai phai ram le hmun zawl deuh anga leilet mai a lei tha te nen lei khan le a tui te nen a en kol mai the ni ve lo wang khan chul te han ri chi ni lo wang ani lo wang khan lo nei mi ta chuan thing chuan kỹ nge ngai nun kho chhuana na an ti ni ve thlata chu wang chuan khang te kha vakhel chiam thei ani lo comment khen khata le bok ti la hetilai thing in hum hal don ani chuan thing tlang a lo nei a thing kit te va soi sel ro u tiom ta khamia ka ngai da na lo nu hle chu khami soi sel tu khan thing tlang lo nei mi te hi ei zon na thatak min ron pe se kan din chhuat theina tur pe se min pe se tunge lo ne ei zong reng pai bi kang kan nun kho chhuat nan kan ei hu nan lo kha kan nei ngai ve miau sia chu wang chuan lo hi kan nei ani ti lai kha ania tin tam tak lo nei thing ti le rul ti lo hi thlayan thara a thlai thar du min ha tak le thlan chuak bor chunga an lo thaw chhuah sa pawh dil tlawm hram du hi kan ni tlang pui o soizui vak to lawila thu danga pakai deyang tuna kan sarkar lai ZPM President taksalama har satna wangin hei reilo te chung chol don ani mela an posi an chiar lokila ZPM President pu lian so ta chu taksalama har satna wangin a chol ri dona President Charles ZPM leader Chief Minister Pulal Doman al ri don ti voina an party thu chhuah chuan a soyani adin mun ngai te o le thei turin athian in damna le hrisel na thatak elevat se ti hi kan tong trai puina ani e tuna karon soile tur hi zalen news ina posania apo sang hian cherila April ni somni pathum sang ni somni paruk ZPM Vice President W chuan oman party ani na chel atangin banna thelut zalen thu don danin tui chang bel tu MLA W chuan oma hian taksalama har satna nei awangin ZPM Vice President ni na a chel atangin banna hi nimin khan na theluta banna thelu hi pom ani le ni lawero riat alani law taksalama har satna nei awangin Mizoram Assembly budget season nun bera khan tui chang bel tu MLA W chuan oma hian house alo lum thei meu to lawani ZPM party hian Vice President pathum an nei mek zinga W chuan oma che hi elected ania appointed Vice President pani te chu VL Zai Thanzama le C Lalnun ne mate an ni heti lai hian ZPM Vice President mun ruak to khatur hian tuna ZPM Political Affairs Committee PAC elected member lalmon puya punte rang tur zo bel tu MLA ni bok hi Vice President post lo khatur hian akhan hle nia thu don ania nilai ni atang khan Chief Minister Laldu Oman ZPM President ni na achel to boka ZPM President nilai nan lian sotan taksalama har satna awangin hun engemaw chen achol angai dona wangin achol chunga President din hun lo lo turin ZPM Legislature Party Leader Laldu Oma Chief Minister ni bok chu President Charles laturin ZPM Party hian an ruat ani o apoi khop mai an nei nan bo chu mai ania zoram mi puite pon damna te risel te an nei le ngei theinan kan tong trai na tel vek kan tum don nia ram khataka hroi chun zom zel thei turin du sakna kan hlana damna thatak lo chang le ngei turin du sakna kan hlan bok ani thilin karkik deuhin soitiang mizowa film star kan nei zinga pakhat rosang piral te hi social media ron tong chuak lat maya sincere news in a post na hi rei to dewa kan refur to mai thea ma se ron soidan ve hrim ka duwa karon soidona tila karon chiar dona ni sincere news in a post dan hian chiar top mai la film star lar rosang piral te chuan social media mi soi chiat
mi poisoi le mi diriam khonga kanin ti sia khi ani top ati ani asin tun hnaya pamal soma photography YouTube video pakhata kanlan dunna kaina tanga comment ka chiara ka chiar thapai vak ngai lawania ka chiar chuna mi hring nutling patling naupang tak tak thlengpon midang poisoi le diriam khonga hi chuan kan ngal hi alowa han chak tak em ti min ngai tu tir ti in RSPi in ril runuam lo takin asoi chu mai ani lo a video dang ka en chho zela kanin ti sia khi ani top mi soi chiat le poisoi khonga atibok mia mizoram hi chu min enge model mi pa polo ni se an kar in ngai zon te om lem lawa kan feveka khamia thalak dun na te le engeng mo an han posa lawin soi chiat chiam le lawin diriam chiam angkha thil tu le thil thaber hi ani lo nam pui han enila mi nu te mi pa te po in chi bailan anin form zewani khang kha ai thil dan pa ngai ania thala ka an lo lan dun engem on lawin ku ade kha enga tinge kan soi sel chiam thin hi miril ru sel lo zian in ka ria kai chuan ngai dan ron soi tur kania in ngai dan zong zong kha karon fevek lawa nang ni pon comment in ngai dan in soi kai pon ten ka ngai dan karon soi don ni maya hanin chir the zui chiam zel thin te hi thil ngai le thul berani lo thil khaberani lo ti hi kan riat la na ngai enge model an oma mizoram chu kan la te ya kan la sep sel bokat ti mayang changkang interview maila kan la changkang tok lo na hi lang thina indiriam chiam ang thei kan chinga heng hi chu sim dewa tha min kan nun phung moi lo min fil don se khang komena na tak taka watong te kha nun phung changkang ria thom no apo amoi hat thri mo mi aya manar sang kalibar sang kha kan ni le don chiang reng renga inen fia vekang u ti kha karon soi duwa soi don chon soi turatama du tok le photila ka video te min lo thir saka wangin in hne na lom thu ka soya min lo subscribe ma like comment le share te min lo ti sak ve theu turin in khongai na karon nge na ni